namhlanje ka egameni Nkosi sithetha ngokunyuka kaYise Nkosi egameni Nkosi sithi akhona umnyuko ngaphandle kuba kuqala kwashilo njalo egameni Nkosi amen alukho tunyuko ngaphandle kuba kuqala kwashilo amen ngoba ngisazoba lono ke kuba amen ukuthi lo wathatha ikala amen asuke umkhosi bakhe akhethe uba ngumuntu kodwa athi ke bibhlungu khona umuntu amen akamkhethe uThixo yena yena uThixo umkhethile egameni Nkosi Jesu amen egameni Nkosi amen ngikelo kwangota esihla xa esihla uYesu Nkosi yami aba bantu kanetho banetha ngaba bantu bambulalayo amen ngithi umntakala mbulele umuntu egameni Nkosi akabone kanhleka sencedwa ngalo noba ungeke eziphinzana umuntu akaboni sencedwa egameni Nkosi manje ambulala egameni kanza usuka lesithilo sandayo kumlamezo sawuthroba umlamezo sathi umlamezo ngenamba egameni Nkosi sathroba imngcole sathroba emngcwabeni lakhe sathroba engekho egameni Nkosi ngekho uyise ngekho ngoku namhlanje kuthiwa unyukile egameni Nkosi ike ngoku akekho emhlabeni egameni Nkosi akekho into endiyithandayo kangakulinda bawufundise sifundise ukulinda ngoku masilinde amen kuba nento kala kwile nto kodwa 40 days egameni Nkosi amen sali egameni Nkosi amen afiki Good Friday afiki Pasika amen egameni Nkosi kwathiwa emva kwensuku ezintathu uzavuka sali egameni Nkosi amen sali avuka amen egameni Nkosi amen waphinde sabuyisela kwi-40 days kwathi uzawunyuka saphinda futhi salinda saphinde salinda ngoku kuthiwa emva kwa-10 days uzawuhlubula kwingcwele sisemlindweni masilinde masilinde yenyuka namhlanje yeyi babe kuthuba zenike bafundisi kuthuba nizocacisa enyitho egameni Nkosi ngoba engekho nje ukhona engekho ingekho nje ndiphuma xa uphuma apha uthi ndinyukelwe nguYesu andinanto ndise uba usinika ithele egameni Nkosi yabona ke xa ndizakunika abamfundisi uzawuqala abafundisi unyuke egameni Nkosi xa ndizakunika uthi umnyumfo unyodineke nayifuni egameni Nkosi umnyumfo yena singamajoni asebudonini uthi emdonini utheba nediploma yolwa unyumfo uthi balima laba uthi kodwa ekulimaleni kwabantu uthi nalo ungakhonwayo ungekwazi uThixo uthi nalo Thixo xa akunje uthi wafika ithuba loba make sihambe siyodilungisa siyaphela sibuyele emfazweni uthi abanye bethu basitolekile abanye bethu banconekekile uthi kodwa ndabona umbhalo ejongeni obhaliweyo wathi lobikanga yini ngabonakaliswe kodwa ingalikhona ngapha kwengqobo zamabo egameni Nkosi uthi lokho wathi noma uThixo ingetakekho uthi ukhona egameni Nkosi ngiyobeleza lamasi ngiyobeleza lamasi unyukile unyukile manje egameni Nkosi unyukile uThixo kanti kunika abamfundisi ndifuna ujonge kanje le yabona umzali bakanjena abazali baninzi abeke basabantwana esikolweni nekamwe esikolweni amen ukuthatha kuseKristu nokugrade R akayazi mose into engahlala endlini environment umsakuyo akayazi egameni Nkosi amthatha umama emntwana amuse ayifika pha esikolweni
umishingapha uyamfuna umntana ngapha usuluma ekhambeni lenkosi nabantu abafana umishingapha uyambiza umntana uyafuna sisikole yena umntana ufuna umzali wakhe ajambambele ku-transport ngoba akafuna ukohlukana nomzali bazamule ekuyothola inkosi akafuna ukohlukana nomzali egameni lenkosi umzali azizane baphatha ukhulilekesa baphatha umtengo umntana kodwa umntana ubambelele akafuna ukohlukana nomzali wakhe egameni lenkosi kodwa into endiyithandayo ubronte kaZibhiko amfulathele umntana kuzali ajahambi kumnandi kuba igwini siyaphakala kodwa umzali uyayazi ukuthi uyamnceda umntana uyesunyukile uyayazi ukuthi into ize kwalimwenza ukhulile ukuyesikolo bazabane hey lentusekhayeni namhlanje kumsimanye njalo akakwazi uba kumbe uzindini